Pozdrav svima dragi moji, evo ja ću vam danas snimiti jedno otvaranje poklona koje mi je poslala draga Mirjana iz Njemačke. Evo ona me neki dan baš jako razveselila s ovim poklonom i rekla je da će mi poslati eto mali znak pažnje zato što sam tu uz nju i što ju vjerno pratim. Draga Mirjana, ja sam vam već pisala ne znam koliko i poruka, nisam vam se mogla dovoljno zahvaliti i evo osjećala sam potrebu da snimim sve što ste mi kupili. Pa evo, dragi moji, nadam se da ćete uživati u ovakvom videu i vjerujte mi, nekada vas razveseli osoba koje se najmanje nadate. I evo, Mirjana je mene baš razveselila, a mi ćemo sad zajedno proći kroz ovo što je ona meni kupila. Evo, prva stvar koju imamo je nešto za kolače. Ja osobno ovo nikad nisam vidjela kod nas. Dalje imamo isto neke oblatnice za pečenje kolača. Isto nisam ovdje kod nas još vidjela tako nešto i baš se veselim isprobavanju. Mirjana zna da ja jako puno volim peći kolače, tako da se jako veselim ovome. Onda ovdje imamo jedan adventski kalendar od Kindera. Moja Lea vam ovo obožava. Ona Kinder čokoladu jednostavno je ne znam. Mirjana, ona će se baš jako razveseliti kad joj ovo budem pokazala. Šta me snimaš? A vidi, je svidla adventski kalendar? Kako dobro, Kinder još. Joj, tam je za nagradu. Da. Nešto. Kao knjiga. Da. Dalje imamo još jedan ovaj Kinder Mix, isto u božićnom izdanju, predivno i jako fino, ja vjerujem. Onda imamo ovo je, vjerujem, cimet, neki začin za medenjake. Baš ove godine planiram praviti fine medenjake. Dalje imamo od Balea, ovo vam je, mislim da je ovo gel za tuširanje, tako da ćemo mi to kasnije isprobati. Onda imamo od Balea jedan roll-on. Ove me se posebno veselim. Ovo su vam one bombice za kupanje, za kadu. Večeras je kada samo moja. Onda imamo, ovo je Mirjana spominjala onu magičnu kremu i to ću isto isprobati. Dalje imamo, ovo je krema za tijelo, ja bih rekla. Ovo nisam vidjela da ima kod nas. Puno proizvoda kojih ima u Njemačkoj nema kod nas, tako da se ovome baš veselim isprobati. Onda imamo ovdje jedne perle. Ove perle su vam za pravljenje tako narukvica i nekih ogrlica i ukrasa. Onda imamo ovdje aromu ruma, uvijek dobro dođe, taman sam sad pravila breskvice i koristila sam aromu ruma i ovo će mi baš dobro doći. Onda ovo je jedna krema za ruke, isto piše Body Sol Wellness, po pakiranju, pakiranje je jako luksuzno, vjerujem da je krema jako dobra. Dalje, Mirjana mi je poslala još malo ovih ukrasa za ogrlice i za nakit, za pravljenje nakita. Onda imamo jedan mini parfem. Da ćemo vidjeti kako miriši. Osjeti se miris iz kutije. Evo, baš mi je drago da zna kakve arome mirisa volim. Kakve vrste mirisa volim. Ovdje imamo jednu paletu za oči. Evo vidite kako su divne nijanse. Ja baš volim tako
sivkaste i crne, tako da Mirjana baš ste pogodili. Dalje imamo od mandarine i vanile. Ovo je, vjerujem, gel za tuširanje iz Rozmana. Gel za tuširanje. Ovo je M. Asam marka. Ne znam jeste probali ikada, ja osobno nisam. Od Balea imamo i ovaj, mislim da je, da, body lotion, vidi piše, a ja ne vidim. Body lotion. Isto ovo je jako, jako fini miris. Imam fino lijepi komplet. Ovu čestitku ćemo na kraju pročitati. Imamo još jednu kremu za ruke. Ja inače jako, jako volim kreme za ruke i Mirjana je baš pogodila da baš obožavam kreme za ruke. Ja vam kremu jednu imam u spavačoj sobi, jednu u kuhinji, jednu u boravku, jednu u autu, jednu u torbi, jednu na poslu, tako da meni kreme za ruke su baš ih volim. Onda imamo ova tri sjajila za usne, mat. Nijanse su odlične i baš se veselim isprobavanju. Ovdje imamo lijepe ukrasiće za bor. Taman ću praviti sad ovih dana adventski vijenac. To ću vam isto snimiti pa možda i ubacim jedan od ovih ukrasa. Evo, baš slatko. Sjajilo. Ovo vam je jako lijepa jedna nijansa, onako zemljana. Odlična je. Jao, imamo maske za lice. Obožavam ovu od Balea masku za lice. Ova maska vam je odlična. Ja koristim i još jednu i crnu, ali ova mi je jedna od najboljih maski. Onda imamo još i masku od Ruby čokolade. Ne znam jeste li ovo probali, ali ovo, ja sam probala Ruby čokoladu, prefina je. Vjerujem da je i maskica odlična. Taman ću danas isprobati, sigurno. Onda imamo još jednu masku sa aloe verom. I imamo ove ampulice. Čitala sam dosta dobrih stvari o ovim ampulama, tako da se veselim isprobati i njih. Onda imamo, ovo vam je kao prah za kupanje, isto za kadu. Miris je, vjerujem, odličan i ovo vam je neko limitirano izdanje sa ovim Disneyevim princezama. Imamo ovdje još jedan ukras, male trešnjice ili višnjice. Onda ovdje imamo, ovo vam je za oči, kao da si osvježite onako kapke kad se ustanete, da nemate podočnjake. Ovo je isto super stvar. I imamo još, ovo je, kaže, sol za kupanje, slično kao one bombice. Vjerujem da je miris fantastičan. Za moju Lejicu, ona će se posebno razveseliti ovim žvakačama. Ove žvakače inače jako, jako voli. Mi smo ih eto jedino uspjeli naći u Tediju i u Kiku, ja mislim. I nema ih baš na svakom mjestu, tako da baš se radujem što će Lea imati ovako lijepo iznenađenje kad dođe iz škole. Onda imamo jedan gel za kupanje, odnosno za tuširanje. Sad ćemo mi probati ovaj miris, kako on miriši. Baš je lijepo, lijep miris. Meni ovo miriši po onim karamelama, voćnim karamelama, onim bombonima, prefino. Ovome sam se najviše veselila, Mirror Glaze, odnosno staklena glazura. Nikad još do sada nisam radila s ovom glazurom i brzo ću vam snimiti recept jedne torte. Uskoro mi mama ima rođendan, pa sam planirala nju razveseliti s nekom mini tortom. I ovo ću sigurno koristiti. Evo, jeste vi koristili ovu Mirror Glaze kao staklena glazura? Onda dobila sam jedan puder. Taman mi je moj puder pri kraju i mislim da je ovo prava nijansa za moju kožu. Evo, baš se veselim. Nisam još probala ovaj od Essensa i baš se radujem isprobavanju. Imamo još jednu paleticu, mini paleticu sjajila za oči. Sad ću vam pokazati kako ono iznutra izgleda. Jako, jako lijepe, onako neutralne nude nijanse. Zna moja Mirjana da ja jako volim peći kolačiće razne i ovo ćemo ja i Lea praviti medenjake s ovime.
I ovo je silikonska podloga za valjanje tijesta. Isto nešto što nemam. Imala sam od Tupperwarea jednom davno dok je mama još pekla kolače. Ona je od Tupperwarea uzimala si većinu posuđa i posuda koje ima ja ne uzimam. Ali evo, ova silikonska podloga će mi baš dobro doći. Mirjana je to sve lijepo zapakirala da se to ništa ne ošteti. Ovdje imamo jedan božićni tanjurić za slaganje kolača i slaganje keksa. Ja baš volim ovakve. Imam taman jedan u obliku onako borića i ovaj će biti super u kombinaciji s njim. Ovdje u ovoj kutijici imamo jedne lijepe naušnice. Ja ću ih odmah sutra na posao obući. Baš su jako lijepe i baš su po mom guštu. Ovdje imamo, jao što je ovo lijepo, ovdje imamo ogrlicu koja je ovako, ima srce privjesak, prozirno srce i baš je jako lijepa. Predivno. Mirjana mi je to lijepo spakirala u ovu kutijicu. I ovdje imamo još nešto. Ovdje nam je jedan parfem, Unique Sweet Vanilla. Ćemo vidjeti kako nam on miriši. Evo vidite kako on izgleda. Jako lijepi parfem. Jao, po vaniliji miriši. Ja bi ovo popila. Ja vam inače jako volim vaniliju i sve proizvode od vanilije. Tako da ovo ste definitivno pogodili. Evo ga, to je taj parfem. Napokon mi je fokusirao ovaj moj mobitel, odnosno kamera. To je to. I sad ću otvoriti ovu čestitku na kraju. Evo vidite kako ona izgleda. Prava božićna čestitka. Evo sad ću vam ja pročitati što piše. Draga moja Antonija, želim ovim putem da te obradujem i da te pozdravim od srca, da mi budeš i dalje uredna, srećna i lepa. Pozdrav tvojoj porodici, mami, sestrici, za nju sam ubacila slatkiše. Vjerujem da će se obradovati. Veliki pozdrav od mog supruga i mene, Mirjane, srećne predstojeće praznike i družimo se i dalje. Tvoja Mirjana. Evo ga, baš jako lijepo, draga Mirjana. Hvala vam zaista od srca. Obradovali ste me, ja ne znam u zadnje vrijeme tko me je toliko obradovao s ovim poklonom koliko ste me vi obradovali. Evo dragi moji, a poruka za sve vas je da vjerujete da na ovom svijetu i dalje ima dobrih ljudi koji misle na vas i vi se ne možete ni nadati da ti ljudi misle na vas, ali vjerujte mi, mi kad bismo znali koliko ljudi misli na nas, ja mislim da bi se iznenadili. Nekad se osjećamo baš onako usamljeno, tužno, pogotovo sad u ovim teškim danima koje svi prolazimo, nekako se osjećamo se sami, a zapravo to nismo. I evo, ja sam osjetila potrebu da ovo snimim i da stavim vam na svoj kanal, da ne izgubite nadu u ljude, jer koliko god da nam je teško, uvijek postoji negdje tamo netko za kog se možda ni ne nadate, da misli na vas i da vas voli, da vas podržava, iako ga možda nikad niste ni vidjeli, možda ste se upoznali isto tako na YouTubeu kao ja i Mirjana. Ne znam kako bih se zahvalila na ovome i stvarno, evo Mirjana, hvala vam od srca. I dalje ćemo se pratiti naravno i drago mi je da smo evo malo bolje se i upoznale i zbližile i evo hvala vam još jednom od srca. Evo dragi moji, nemojte gubiti nadu, ima još dobrih ljudi na svijetu, nije sve tako crno kako se čini, sve će ovo proći i vjerujem da ste i vi negdje tamo sretni i da imate negdje nekoga ko vas voli, koji možda nije uz vas, ali evo misli na vas i vjerujte mi, iznenadili biste se kad bi znali da ipak neko misli na vas. Evo, ja vam želim sve najbolje tijekom i ovih blagdana i nadolazećih praznika. Budite mi dobro, budite mi zdravi, veseli. Jedan je život, treba ga živjeti na full max.
I evo, poseban pozdrav šaljem svojoj Mirjani. Mirjana, hvala ti puno. Eto, nadam se da si mi i ti dobro i da je cijela tvoja obitelj dobro. I evo, ništa, ja idem ovo sad lijepo rasporediti, pospremiti, idemo dočekati moju Leu iz škole. I eto, gledamo se u nekom drugom videu. Vi koji niste još, pretplatite se na moj kanal, pratite me i na Instagramu, tamo isto dosta toga objavljujem. I eto, nadam se da ćemo se lijepo družiti i da ćemo fine kolačiće peći za ove blagdane. Ja vas sve jako puno volim i hvala vam što ste tu i gledamo se uskoro u novom videu. Pusa!